Padi Rekalderena da, 60 urteko gaua. Padi Rekalderen poemagaz, atzerantza egingo ditugu 60, 70 edo 80 urte. Honetaz, zer esan handie dau, baina bakarrik esan dut, inork ez duela merezi 60 urteko gaurik. Viajamos en el tiempo 60, 70, 80 años atrás. En el espacio podría ser cualquier lugar de nuestra geografía o cualquier otro lugar cercano, ¿no? En tantos sitios, desgraciadamente, se han padecido noches de 60 años. De hecho, hoy se conmemoran 84 años de la matanza de Badajoz, en la que por orden del dictador se asesinó en la Plaza de Toros a 3.000 personas, el 10% de entonces de la población de Badajoz. Al final acabaron en fosas comunes. La poesía también tiene que ser una fuente de reivindicación. Como dijo un poeta bilbaíno, un gran poeta bilbaíno, poesía mailu bat da. Y la poesía tiene que servir también para reivindicar y para dar fe de muchas cosas. Bueno, pues porque nadie merece una noche de 60 años, va este poema. 60 urteko gaua de Padi Rekalde. Galzoro bastarretik doa makuilu batez lagunduta. Adinak ez dio eta nahi bezala ibiltzen usten, are gutxiago lur sokor horien artetik. Eta olibondo bakar baten ondoan gelditu eginda. Aurrera jarraitzeko esan die bestei, ez itxaroteko. Poltsikotik ateratako zapiaz zikatu du bekokia. Sargoriaren lastana berun utza da, itogarria. Eta hala ere, ekialdetik igartzen du ekaitza. Zoro horitu hauetara hurbiltzen den zeru ubela. Holaxe gogoratzen du haurtzaroko gaura, sargoritzua, ubela, berunezkoa. Aita zelan sartzen zuten kamioi barrura, fusilak, oiuak, motorraren zarata. Zelan hasi zen kamioiaren atzetik arineketan, gaur bezala bihotza lehertzear, gaur bezala arnasa ezin ailegatuz, kamioia urrunean galtzen zen bitartean. Eta gau ilunean, aita. Olibondotik 100 metro egin ondoren, harri zapal batean eseri da. Ordu batzuk lehenago egindako lupaki batean ageri diren ezurrei begira. Izerdi tantak malko batzuekin, nazi zaizkio Espainen inguruan. Eta orduan, ezurreri begiratzen utzi gabe, esan du, padre, que noche más larga.